ömürli yol boyuna kanat sipkenler kanat üstlerine basa basa kızlar kaz yuvarga gitkenler kanat üstlerine basa basa kızlar kaz yuvarga gitkenler. Kos Tatarının birinci ol, Bigrak'tan Müslim yaklarında. Biz Tatar Kongresi bilen birlikte bulduk festivalde, bütün Rusya festivalinde Koz Mesi degan. Hem şunda bir şok katıp Tatarlarının münajiyinin kurup biz de bir eneseş yalabız deyip şundan koytkandan sonra bizning 50 kartina hasıl buldu. Biz bir türküm ressamlarımız bilen işin sızganıp işke yapıştık. Rusya'nın türlü pişmaklarından ressamları şiirlip şu kostümüsünü kutarıp aldılar. Hem de bu kostümüsü bütün kişiye yakın iken, av kişisine. Kozның türlü varyantların, onun türlü teki sortları da var iken, men әле bilmidireyim te koz. Şu atıp şok katıp, icat etip, zor ko'rgazma yasab Müslim'de. Müslim'de endi bu zor şunday ne buldu, şara buldu bu, Rusya ko'lamida. Ressamlar şunda yaşadılar, koz firmalarına barıp, koz firmalarını korap, onda navrosliklar yasab, hem endi mana sizin karşınızda 50 kartina. Şak bu, üzümün su, üzettün elle az ömürü geri kaytmaytırgan yaşlık gibi kıska ömürlü. Мне осталось в памяти вот эти гуси. Они были как бы вместе, они там что-то. Я поснимал их со всех сторон, как говорится, мне так они понравились. И вот в этот раз на пленэр я уже готовую работу привез, то, что сказал, что вот эти гуси самые. Оказалось, что это гуси Хамадишин, или они его, хотя у него хозяйство большое, там более там 11 тысяч, он сказал, гусей, это ферма у него там. А это его собственный из дома, это же мои гуси, он так сказал. Я говорю, так мне они понравились, поэтому я так вот изобразил их. Это гелевая ручка на холсте. Это не карандаш, ничего, это гелевая ручка на холсте. Жырлый, кызлар каз юалар, юл буена канат сипкенler, уй табыннарына казлар чыгар, кызлар каз юарга киткенler. Bu plenер симпозиум деп аталды bu безнең. Этне ни өчен? Чөнки күрәсез, монда инде именно шул татар халкының казымәсенең бәйрәме, аның күренешләре төшерелгән. Мин монда үземнең картинамда алдым инде балачагым дип атала. Балачакта без казларны йолкыгач, апалар, әбиләр, суга нигә бәкегә аптырып юа торганнар иде. Без балаларга сумка белән асып, шул каз каурыларын чәчә торган идек. Икенче елга 40 булсын дип, менә шул балачакны искә төшереп эшләдем бу эшемне. Авылларда